Hayırlı akşamlar. Stüdiyada men Sefiye Şukurova çalışam. Günün esas vakalaraqta tarif etmege hazırmız. Cumhuriyetimizin yanı yolu. Огонь. Во. Ура! Ahmejit Kezlev Saraylı-Qiyat trassasının 25 kilometrlik kısmı açıldı. Testler sıkça geçirilecek. Собрали комплектацию. Komplektatsiyani topladık. Test, tayaçık, talimat ve kutucuğa koyduk. Kırım'da Rusya cünübünde koronavirus yuxma hastalığı anlık etülüğü boyunca ekspres testlerinin birinci istisalı açıldı. Cenübi Dülber Terek. Biz pek begenemiz. Bularni ballarnen beraber yasadık. Bir saat kadar vakit içinde böyle şeyler olup çıktı. 12 metrlik sekvoy teregini yanı yıl arifesinde Nikita Nebatat bakçasında yaraştırdılar. Kırım'da acile tibbi yardımının avtoparkı yanartıla. Yanı maşinalarını yarımadada keçenleri yetkizdiler. Ahmejit'nin havalimanında onların tibbi müesseselerinin reberlerini paylaştırdılar. Tafsilatlar bizim levhamızda. Umumen 97 maşina. Ama tezden onların sayısı aman 2 kerege artacak. Maşinalar çetilde çıktı ama Ulyanovsk şehrinin zavodunda bizge geliştirildi. Olar episi Kırım regionlar boyunca tarqatılacak. Biz көреміз ki, olar zemanevi, kerekli donatma ile temin etilgen. Biz mında kelgen hastalarga keyfiyetli acele tibbi yardım gösterebileceğimiz. Her şey hadimler için, hastalarını yetkizmek için oңайтlı. Şimdiki vakitte Kırım acile yardımının 300'den ziyade maşinası var. Ama onların ekseriyeti eskirdi ve şu sebepten endi kullanığa yaramay. Вот такой замечательный предновогодний подарок. Yılbaş arifesinde mına boyli acayip bakşış. Bizim avtoparkımız 100%'ga yanartılıvıdır. Bugün olarının premierası. Menimce bizim tibbiyicilerimiz hastalarımız suratqa, tezlikке, onaytlıqqa doğru kıymet kesecekler. Bu maşinalar boyli şeylerini temin edecekler. Kırım tibbi müesseselerinin reberleri maşinalarının anahtarlarını Kırım Cumhuriyeti yolbaşçısının ellerinden elde ettiler. Episi maşinalar yanından donatıldı. В стране есть технические возможности для того, чтобы произвести такие автомобили. Memlekette böyle gibi maşinalarını istisal etmek için teknik imkanlar peyda olacak. Bizde mahsus nakliyat boşayacak. Onu aynı şu yönelişte kullanmak mümkün olur. Kırımlılarga yardım göstermek için rayon hastahanelerini temin edeceğiz. Teknikanın bir kısmı imtiyazlı ilacılar gerekli yerge yetkizilmesi için kullanılacak. Kırımlılarının canlarını kurtarganınız için sağ olunuz. Maşinalar satın alınıvına paralar Moskva hakimiyeti tarafından federal standart ve normativlerge kadar yetiştirme maksadı ile devlet tibbi idarelerinin modernizasyası adlı programma çerçevesinde ayrıldı. Umumen 997 milyon ruble ayrıldı. Elvina Batalova, Taras Brezitski, Ervin Emiraliyev, Millet için. Ahmejit Kezlev Saraylı-Qiyat trassasının 25 kilometrlik kısmı açıldı. Bu Kırım paytaxtından Ahmejit rayonun Skvartsova köyüne cep parçadır. Trassını 2018 sene fevral ayında kurub başladılar. Halgan tafsilatlar Elmas Ablakimova'nın levhasında. Огонь. Во. Ура! Alkışlar ile Ahmejit Kezlev Saraylı-Qiyat trassasının yana kısmı açıla. Adetince birinciler sırasında yük maşinaları keçeler. Bu yük maşinalarının dünyanın başında tecrübeli aydavcı Edem Memetov. Endi onun baxtına süratini arttırmak mümkün. Skvartsova köyünece uç fenerler yok. Bu ise 25 kilometrlik yoldur. Şimdi endi tıkınıklar azca. Bu yerde aman yok. Herkes yengilliknen keçe. Aydavcılarga onaytlı. Bu yerde 4 nakliyat uyumu ve 6 üst yol var. Piyadeler için ise yol üstünden 3 geçit kuruldu. Eski yolda sıkalda tıkınıklar toplanaydı. Yanısı Ahmejit havalimanını aylanıp geçe. Bu ise vakitini kıskartırmağa imkan verir. Belki Ahmejit, Kezlev ve Sakqa tezce yetip barmak mümkün olur. Kezlev ve Sak'ta yaşagan sakinler Tavridaga çıkıp Rusya'nın kıta kısmına yol alabilirler. Ahmejit Kezlev Saraylı-Qiyat trassasının kuruculuğu 2018 senenin başından
алып барыла ишлеріні екі невбете бөлінді, умумен 8 нақлият туымы 17 көпір ве үст ел пейда олажақ. Бұнен бірге сақ ве кезлевден кечкен яны трассадан аман-аман екі кереге зияде машина қатнайжақ. Бұсене Қырым елар құрылмасы бойынша үч лидерден бұрадар. Doğru siyaset alıp barılğanı sayesinde, buyuk dış hizmetçiler celp etilgeni sebebinden, yol kuruculuğu boyunca prezidentimizin kol tutuvu sebebinden, biz memleketimizde 3 liderden biri olamız. 2022 sene 20 milyard rublelik işler becerilecek. Yol kullanı başlanған son 5 yıl devamında trassada çukurlar ya da bir meseleler peyda olacak, dış hizmetçi onlarını doğurtmağa mecbur olacak. Sasaq-Sivaj goyulunu aylanıp geçken Ahmet Kezlev saraylı kıyat yolu kurulmasının ikinci basamağına 42 milyard ruble masraf edilecek. Onun uzunluğu 60 kilometrden ziyade işlerini 2023 sene yekunlemege planlaştırarlar. Elmas Ablakimova ve Arsen Fukala, Millet için. Қырымда Русия жүнібінде коронавирус юқма хасталығы анық әтілігі бойынша экспресс тестлерінің бірінші истисалы açıldı. Мойсесе Ахмеджет тегерлеші бір айда 100.000 тест системасыны чықармаға ниетленелер. Ерлі тестлерінің кейфеті ақында Дауд Чахалов сұрап білді. Шерит kesildi. Kırım'da ekspres testler istisалы başlandı. Memleket için büyük vakıyanı çoktan çok kameralar çıkara. Her şeyini 10 adam toplay. Bir ekspres testinin komplektasyasına 2 dakikadan biraz az vakit gerek ola. Собрали комплектацию. Комплектацияны топладық, тест, таячық, талимат ve құтычыға қойдық. Komplektler birer toplana, 5 ya da 25 dane. Endi başında ekspres testler tezlikni ve suratni göstere. Keyfiyet yüksek, neticeler de doğru çıqa. Kırım testi hastalıqның birinci alametleri görünüp başlagan vakittan çalışa. Bir ayda 100.000 test sistemasını çıkarmağa niyet var. Müessesenin hadimleri ileride diğer yuqma hastalıklar anıq etilüvi boyunca testlerinin çeşitlerini genişletmege planlaştıralar. В том числе планируем добавить части. Şu cümleden at hayvanlar için testlerini koşmağa niyetimiz var. Onlardan 15 çeşidi olur ve biz yavaş adamlar için de 68 serleva koşacağız. Testlerini çıkarmak boyunca anlaşmanı Cumhuriyetinin Nazirler Şurası ve yuqma hastalıklar diagnostika sistemaları boyunca yetekçi istisalcılarının vekilleri ağımdaki senenin oktyabr 21. günü imzaladılar. Pilot mahsulat Rozdravnadzor idaresinde registratsiyadan geçmek gerek. Kırım mahsulatı halkara bazarlarga da çıkması mümkün. Her şey çalışmağa ve inkişaf etmege hazırlıkka bağlı. Çünkü şimdi siz görgen şeyler bu birinci basamak. Bundan son toplaf istisalı olacak. Kırım'da şahsi istisal peyda olması testlerinin sayısını arttırmağa ve müddetini 24 saattan 10 dakikaga eksiltmege imkan verir. Test koronavirus yuqma hastalığının olgan ştamlarını erte vakit anıq etebili. Onlardan biri yani omikron ştamı. Bu tedaviyelevni vaxtında tayinlemege imkan verecek. Vaxtında diagnoz koymağa ve hastalar şifalanıvı boyunca bir kararlar almağa mümkün olur. Testler istisal etilüvi boyunca meydan peyda olması Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'in regionlarda Covid testler sıkça geçirilüvi boyunca avalesini becerir. В Испании люди возмущаются, стоят в очередях. İspanya'da nivbette turgan adamlar vaqt çırlanalar. Bilmeler olar ekspres testler yeter mi, yok mu? Şunun için Kırımlılar tınç olabilirler. Bizge testler yeter. 2 aydan son kütlevi sanayi istisal başlana. Proyektke endi yarım milyard rublelik yatırım koşuldu. Daud Çakhalov ve Maksim Golubev, Millet için. Yılbaş yakınlaşkan sayın Kırım balalarının yaşayışına parlak renkler ve şenlik koşula. Hususan onların ana babası ve öz evleri olmasa. Hayriye naratları ve masalarının kahramanları mahsus müesseselerge kırıp böyle balalar için bayramlar teşkil eteyler. Eski Orda ve Canko internatlarından son Ayaz Dede ve Harkız paytaxtga yol aldılar. Çuval içinde gözleri zayıf görgen kenceler için bakşışlar. Bayram muhitini yaratamız. Ballarımızın keyfini көтереміз. Olar sağlam ve güçlü olmaları için. Haqiqiy grajdanlar olup ösmeleri. Biz olarnen gururlanamız için. Dülbir Timoşayen'de adetince paytaxtımızda sirkte takdim etildi. Mında Rusya'nın diğer regionlarından artistler yılbaş gastrollerinin getip geldiler. Циркте Ananevi Yılbaş Narad Bayramı Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksionov'nun imayesi altında geçirildi. Tek Kırım Tsirkinin değil de musafir kelgenlerden en güçlü artistler iştirak etken temaşa yanı yıl arfesinde Kırımlı balalarının dikkatine havale edilecek.
Елбаш байрамлары девамында Қырым Жұмхуриеті февкуледе вазиетлер назирлігінің эпысы бөліклері юксек азырлық режимінде çalışacak. Қаравулларның іші қошма шекілде куветлештірілежек. Невбетчілікке резерв техника қойылacak. Байрамлар кечірілген ерлерде. Адамлар топлу шекілде болунған ве пиротехник васталарны қоланған мейданларда. Бұндан ғайры девлет янгынчылар қызметінің шақси теркібі невбетчілікке тұрacak. 12 метрлік секвой терегіні яны ел арфесінде Никита Небатат бақшасында яраштырдылар. 5 елдан берлі береберлікте секвой дендрон терегіні яраштыра айқадлы акцияны кечерелер. Бұйық Ялтанын балалары оселлерінен 400-ден зәде ойынжақ ясадылар. Бұл сене конкурста 20 мектеп ве 9 бала бақшасы іштирак етті. Данасыл тереклер яраштылғаны ақында Невбетте келіп қамыз. Бүйік Калифорния секвойысы Никита Небатат бақчасының кірішінде өсе. Шымды терек мұсафырлерінің қаршыламаға азырлана. О, яны елға яраштырылмасы ақында ерлі қадемлер евелден тұшындылар. Ешіл дөлбер терекіні ел кран ярдыммен яраштыралар. Бөле машинаның айдавжысы Павел Цимбал. Бу ішнен адетінже 2 адам оғраша. Бу ел мен бір өзім. Тахменен 2-4 саат масраф етіле. Мұны ойынжақларыны бірінші партиясы көтірілуге азыр, бір ел япма, баланың қаялы ве істегіне бағлы. Егіз қызлар Виктория ве Евгения Шиловский елбаш бераберлікте секвоя дендроны яраштырайық акциясында 2 елдан берлі іштирак етелер. Ось ойынжақларыны ақында айры sıcақлық нен тариф етелер. Оларны еллерінен ясалған қарқыз енді терекні яраштыра. Біз пек бегенеміз, бұларны балаларнен берабер ясадық. 1 саат қадар вақыт ішінде бойле шейлер олып чықты. Сіз қайсы мектептен ве насыл ойынжақлар ясадыңыз? Здесь сделали, что это за игрушка? Біз 2-нчі мектептен бұл тылсымлы учкоше, қарқызны есе енді астық. Экзотик терекні елбаш байрамында 5-нче кере яраштыралар. Бір ойыншақларны өлчісі 30 сантиметрден зияде олмамақ керек. Нетижеде 150 бала Никита бақчасына 3 персоналық билет елде етті. Бу ане, оны біз теклif еттік. Бойле шейні Уралда көрген едік. Анда шehir ве район мектеплерінің талебелері ойынжақларыны ось еллерінен ясап, тереклеріні яраштырдылар. Оранжереяның 25 жылығына кактус өсімліклеріні де парлақ ойыншақлар ве елтыравоқларнен безеттілер. Мұнда оларының бинден зияде чешіті бар. Грызония эхина кактусларны Небатат бақчасының қадимлері ақсақалар өсімліклер деп адлайлар. Ен бұйық экзотик өсімліклер елбаш урбаларыны бірінші оларақ кейделер. Мисал оларақ Мексикан байырчықта тамам шу мемлекетте оскен эпс өсімліклер тақдим етілді. Біз оларны яраштырамыз. Мақсат бір зәречілерні айретте қалдырмақ. Бұ теплицаның қапулары кес үшін ачық. Яраштырылған кактусларны көрмек имканы қыш тәттелеріне же бар. Эльмаса Блакимова, Севиля Миметова ве Артур Чалый. Миллет үшін Ялта. Бүгінге бұл эпісі хаберлер Милет телеканалынан айырылмаңыз. Хайырлы ақшамлар.